بچه‌ها، از دیدار شما خیلی و خیلی شدم. چون همیشگی من فرهنازی کنجکاو همه شما رو با پولزی سحرناک و فرمای غیرعادی خود و سیاحتی جالب و عجیب دعوت میکنم. شما آماده اید؟ خیلی خوب، پس میرویم. در افسانه مشهوری چیپالینا قهرمان امروزه برنامه‌مون نقش شاهزاده را اجرا کرده بود، ولی شاهزاده نه آنقدر خوب، خصلت و رفتارش بد بود و دائما کوشش میکرد که با یگان نفر ضرری خود را رساند. از این رو همه ساکنان کشور میوه ها از آن میهراسیدند. مزه‌اش نیز به مثل خصلتش ترش است، ولی اگر آن را با چای همراه نموده نوشیم مزه چای بی‌نهایت خوب میشود. پای بردید که سخن درباره چی میرود؟ بله این لیمو است. در عالم لیمو را از همه بیشتر در یکی از جزیره‌های ایتالیا که سیسیلیا نام دارد واخوردن ممکن است. در این منطقه افسانوی قریب که بارشات نیست و تمام سال ساکنان آن از نورهای گرمک آفتاب حلاوت برده می‌توانند. لیمو باشد مخلصی اشدی آفتاب است، بنابراین هم در اینجا خوب نشونما می‌یابد. سیسیلیایی‌ها از زیاد بودن حاصل این میوه از آن هر گونه خوردنی و نوشاکی‌ها را فکر کرده برآمدند. گفتگی بر این لیموناد از لیمو نیز محصول تخیلات مردمی این جزیره است. آن برای برطرف کردن تشنگی نوشاکی به همتاست و نوشیدن آن را هم کلانسالان و هم خردسالان تمام دنیا دوست می‌دارند. بچه‌های عزیز، آیا شما می‌دانید که اکثر میوه سبزیجات‌ها به آشخانه ما توسط سیاحان بزرگ آمدند؟ این سیاحان تخمی و نهال‌های میوه و سبزیجات‌ها را به کشور خود آورده در آنجا پرورش می‌نمودند و به دیگر مملکت‌ها نیز پهن می‌کردند. مثلا لیمو را از هندوستان شاه اسکندری مقدونی آورده است، ولی لیموی آورده او از لیموی امروزه با کلی فرق داشت، زیرا آن رنگ گلابی و طعم شیرین داشت. همگان آن را سیب هندوگی مینامیدند، ولی حالا باشد بیاید گپ را دراز نکرده معلوماتمان را درباره این میوه سیتروسی بیشتر میگردانیم. با دقت باشید. تقریباً 300 سال پیش لیمو میوه‌ای پرقیمت به حساب می‌رفت. در آن زمانها آن را نه تنها همچون میوه خرید و فروش می‌کردند، اینچنین سیاحان و سوداگران وی را چون سرچشمه ویتامین و داروی ضد زکام هنگام سفر با خود می‌گرفتند. یعنی علاقه از همان زمان آدمان درباره خصوصیت‌های شفابخش آن معلومات داشتند. در حقیقت هم این میوه خزینه حقیقی ویتامین هاست. بغیر از این در ترکیب شربت، پوست و برگ‌های لیمو روغن افیر نیز موجود است. بوی خوشی آن از همین حساب است. امروزها لیمو را در طب، کسمتولوژیا و عطریات وسیع استفاده میبرند. به کشور روسیه نهال لیمو را پیوتر یک از گلندیا آورده بود. چون اقلیم این کشور سرد است، فرمان داد که آن را در جای مخصوص یعنی گرمخانه پرورش کنند. بعداً سلکسیونرها نمودهای دیگری این میوه را فکر کرده برآمدند و آن را در خانه در توبک‌ها می‌سوزانیدند. سال 2005 در شهر پاولوی روسیه با این میوه حتی پیکره گذاشتند. امروز نمود خانگی لیمو قریب در اکثر کشورها پرورش کرده می شود. عادتا اندازه آنها از 50 سانتی متر تا 2 متر شده می تواند. میوه های درخت لیمو از هم با رنگ فرق می کنند. بعضیشان زردی بلند و بعضی دیگرش زردی سرخ چتاب می شوند. متاسفانه تا حال در مملکت‌های اقلیم تروپیکی نداشته لیمو را در هوای گشاد پرورش کرده نمی‌توانند، زیرا چطوری که گفتیم وی میوه آفتاب دوست است و علاقه در حرارتی از 4 درجه پایان آن را خنک می‌زند. اگر این درخت در شرایط خوب پرورش کرده شود، حاصل خوب می‌دهد و وزن میوه‌اش می‌تواند تا به 1 کیلوگرم برسد. لیمو میوه‌ای به هم توست، آن را هم ساکنان جنوب و هم شمال دوست می‌دارند. در گرمی تابستان نوشابه از لیمو آماده شده یا یخماس لیموگین تشنگی را خیلی زود رفع می‌نماید. در هوای سرد باشد، یک تلیم لیمو با چای و عسل هم به تن گرمی می‌بخشد و هم جسم را با قوت می‌کند.
тасаввур мекунед бачаҳо, сокинони Аврупо муддати дароз бо ин меваи аз кишвари дуромада чӣ кор карданашонро намедонистанд. маззааш ки турш буд, онро ҳатто заҳрнок низ мешумурданд, вале барои зебогиаш онро дар хонаҳояшон парвариш мекарданд. пас аз чанде онҳо тасмим гирифтанд ки барги онро ба чой ҳамроҳ намоянд ва дар натиҷа таъми чой ба онҳо хеле ва хеле писанд омад. баъдан меваи онро хушконида аз он ҳар гуна ороишлатҳо низ омода мекарданд. бо мурири замон таъмашро низ чашиданд ва пушаймон аз он шуданд ки худро муддати дароз аз ин кони витаминҳо маҳрум месохтанд. оҳиста оҳиста лимӯро дар тиб ҳам истифода мекардагӣ шуданд. вале ҳоло бошад биёед идомаи ин гуфтаҳоро аз амаки духтур пурсон мешавем. марҳамат амаки духтур. سلام دوستان خردسال من. امروز ما درباره فایده‌ناکی لیمو صحبت میکنیم. از همه ویتامین فایده آور در این میوه ویتامین اس می باشد. سبب ترش مزه بودن آن نیز محض همین ویتامین است. بغیر از آن در ترکیب لیمو ویتامین های A، B، C، E و P موجودند. آنها مشت‌زن های ماهرند و همه نمود ویروس و اینفکسیه ها را از تن ما دور می سازند. استاد آنها کیسلوته لیمو می باشد. ویتامین P را تنها در ترکیب میوه های سیتروسی واخوردن ممکن است. به مانند لیمو، افلسون، مندرین و گریپفروت. این ویتامین برای چشمان ضرورند. با کمک آن بینایش چشمکان شما مثل چشمان عقاب تیز می شوند. ویتامین B باشد ما و شما را بالیده روح می گرداند. این چنین برای قوت و پربرداری استخوان‌ها کمک رسان است. بنابراین هم اگر به شما چای با لیمو پیشنهاد نمایند رد نکنید. سلامت باشید و به خانه من به مهمانی آیید. ташаккур амаки духтур барои чунин маълумотҳои муҳиму зарурӣ. аҷоиб, ҳамин тавне охир ин қадар витаминҳо дар таркиби лимӯи начандон калон чӣ гуна ҷойгир мешуда бошанд ва боз ҳам аҷибтар ки чӣ гуна аз зери ранги равшани он ин витаминҳо ба чашм ноаёнанд. хушбахтона имрӯзҳо ин махзани витаминҳоро дар ҷумҳурии тоҷикистон низ парвариш мекунанд ва мо метавонем бе ягон мамоният онро аз бозору мағозаҳои кишварамон дастрас намоем. вале боз ҳастанд нафароне ки лимӯро дар хонаҳояшон низ парвариш мекунанд ва биёед мову шумо низ худро дар ин кор месанҷем, зеро беҳуда нагуфтаанд. ту ҳеҷ гоҳ намедонӣ ки ба чӣ кор қодир ҳастӣ то он вақте ки худро намесанҷӣ. биёед аз пайи кор мешавем. лимӯ сокини мамлакатҳои гарм аст. бинобар ин ҳам барои парвариши он дар хона шумо бояд тирезаеро интихоб намоед ки нури офтоб ба он ҷо бештар меафтад. ҳарорати утоқ бошад бояд аз 23 дараҷа гармӣ поён набошад. донаи лимӯро дар гулдони калон мешинонанд. ба хоки он каме торф ва қум илова кардан лозим аст. ин барои зудтар сабзидани дона кӯмак мерасонад. баъд аз 3-4 ҳафта ниҳолаки дарахти ояндаи лимӯ неш мезанад. обе ки ба ниҳоли лимӯ мерезед бояд тақрибан 25 дараҷа гарм бошад. дар фасли зимистон ҳафтае 2 маротиба об додан кифоя аст. тобистон бошад беҳтар аст агар рӯзи 3 маротиба об диҳед. лимӯ обозиро хеле ва хеле дӯст медорад. бинобар ин дар ҳавои гарм ба вай зуд об пошед. пас аз 3-4 моҳ мебинед ки тухмии нешзада ба ниҳоли сарсабзе мубаддал мегардад. тақрибан баъд аз 10 моҳи шинонидан ниҳоли шумо гул мекунад. гулкунии он бошад 2 моҳ идома меёбад. пас аз 7-8 моҳ ин гулҳо ба лимӯҳои забзарду пухта расида мубаддал мегарданд. бачаҳои азиз, агар шумо низ лимӯро дар хонаҳоятон парвариш намудеду он гул кард, пас ба шумо тавсия медиҳам ки гули онро бӯй кунед, зеро бӯи гули лимӯ ба гули ёсуман шабоҳат дорад. аҷоиб, ҳамин тавне охир лимӯ ин мева асту ёсуман бошад танҳо гул, вале чӣ тавр метавонад бӯйҳои онҳо ба ҳамдигар монанд шаванд?
воқеан ҳам аҷиб. ва айни замон ман мехоҳам то ба мисли шумораҳои гузаштаи барнома бо шумо бахши далелҳои аҷибро тамошо кунам. бо диққат бошед. мо шумо медонем ки лимӯҳо 100 ва ё 150 грамм вазн доранд, вале калонтарин лимӯ 1 килограмму 25 грамм вазн дошт. оё шумо медонед ки миқдори қанд дар таркиби лимӯ аз қулфи надида зиёдтар аст? шояд шумо дар ҳайрат афтед, вале намоишдиҳандаҳои либосҳои замонавӣ лимӯро беҳтарин мавод барои доштани нохунҳои дарозу боқувват медонанд. оё шумо медонед ки лимӯ барои нест намудани доғҳои рӯй кӯмак мерасонад? ҳама намуди лимӯ як хел шакл дорад, вале дар Англия лимӯеро ҷамъ оварданд ки он шакли дилро дошт. инҳо буданд далелҳои аҷиби имрӯза дар бораи лимӯ. умедворам ки ба шумо писанд омад. бачаҳои азиз, бо фарорасии фасли сармо бисёриҳо ба бемориҳои зукому шамолхӯрӣ ва суфа гирифтор мешаванд ки бештари нафарон дар натиҷа ба чойҳои худ лимӯро илова намуда менӯшанд ва хариду фурӯши лимӯ дар бозору мағозаҳои кишвар низ зиёд мегардад. ва маҳз ана ҳамин нуқтаро ба инобат гирифта ман мехоҳам то ба шумо бахши навбатии барномаро дар бораи чӣ тавр интихоби дурусти лимӯ пешкаш гардонам. бо диққат бошед. бо фарорасии фасли сармо ҳамаи мо лимӯро бештар харидорӣ менамоем, вале бояд ба шумо гӯем ки пеш аз харидорӣ намудани лимӯ шахс бояд донад ки чӣ гуна лимӯро интихоб кунад. ҳангоми ба бозору мағозаҳо рафтан лимӯеро интихоб намоед ки он қадар мулоим набошад ва лимӯи сахти бад низ он қадар хуб нест. лимӯеро интихоб намоед ки на ранги сабз, балки ранги зарди равшанро дошта бошад, вале аз ҳад зиёд будани ранги зарди он ин аз хуб набудани лимӯ дарак медиҳад. ҳангоми даст расондан ба лимӯ шумо пай мебаред ки лимӯ пухта аст ё ин ки не. он бояд аз ҳад зиёд сахт набошад ва ба шумо тавсия медиҳем ки лимӯро пеш аз харидорӣ намудан бӯй кунед, зеро бӯи лимӯи ҳақиқӣ зуд ба машом расида шахсро водор менамояд ки он лимӯро харидорӣ намоед. бояд гуфт ки лимӯро на танҳо ба чой, балки ба хӯроку хӯришҳо низ илова мекунанд ки ба ҳамаи он таъм ва бӯи хуш ҳадя менамояд. инчунин аз он ороишотҳои гуногунро омода намудан мумкин аст ки ба дастурхони мо зебу зинати хоса мебахшад. ба фикрам модарони мо аллакай пай бурданд ки сухан дар бораи чӣ меравад. ҳамин тавр не? албатта шумо хато накардед, зеро бахши ошпаз махсус барои шумо пешниҳод мегардад. бо диққат бошед.
ҳамроҳони азиз, шумо низ метавонед дар ҳар барнома ба кори ошпазӣ бо маҳорати мо диққат дода барои худ ва аҳли оилаатон омода намудани боз як хӯроку хӯриши дигареро омӯзед. Ва акнун дӯстони зираку кунҷкобам ба назди шумо бармегардем. ман дар ин барнома барои шумо бозии басу ҷолибу шавқовареро омода намудаам. шояд ин муаммо бошад. аз ин рӯ бо диққат будану аз калон-солон кӯмак пурсиданро фаромӯш накунед. шумо метавонед ҷавобҳои худро ба сомонаи телевизиони Баҳористон www.tvb.tj равон намоед ва мо ҳатман шуморо дар барнома номбар мекунем. инчунин агар шумо меваю сабзавот ва ё маҳсулоти дӯстдоштае дореду то ҳол дар полизи сеҳрноки ман дар бораи он маълумот дода нашудааст, пас метавонед ба унвони барномаи мо хоҳишу дархостҳои худро равон намоед ва мо ҳатман мекӯшем то ба саволҳои шумо ҷавоб гуфта тамоми хоҳишу дархостҳоятонро иҷро намоем. ва дӯстони зираку кунҷкобам, дар ҳамин ҷо саёҳати имрӯзаи мо ба шоҳигарии шоҳзода Лимӯ ба охир мерасад. вале дар пеш мову шуморо саёҳатҳои ҷолибу хотирмонӣ ба олами наботот ва маҳсулотҳои фоидаовар интизоранд. аз ин рӯ бо шумо то ҳафтаи оянда хайру хуш мекунем. то дидори навбатӣ дар полизи сеҳрноку фермаи ғайриоддии ман. бачаҳо, хайр!